Okay, gal tuwa na siya kay wapain kowos inge sirle tarabange ngayon is spell siya ngayon siya vak tuwo pain kowos na kayo. Lage aslosan lage kowos na ka wikut siyang ulit tuwa. May fincha klasya pa kiden ko in dafela may nanaksin ulit tu ngayok na nakipelan senior school ko nakip sives nakipelan itawian. Abang masih kita syam kun Misenge ya. Kos fendi lensinga ulia December lensinga ya. Sivesingan pa Kalem Lun God Sreyac. Kalem Lun God Sreyac na sivelapsingan pa non ko suwas was. Na bang masih kita syam kun Misenge ya. Sivevak paing kowos na kewa tuwa na suwas klagi kowos na kawigat jangan. Vin may sa suos kumingan share ya like ya kau kung Facebook ng makabenta ka ba wika. Na ina bel na kayo hindi ka fast na med kadak fast siya o na sikulan sa flash like gaslan gata then ashway do klases som na yun ka second thing na fast. Ames uya ki psengal akum to kanis kat pro second thing na siya. Pro. Olem gat flatlana. Het speelspel na lumalap na siya. Oh God, lang lang lum. Molas. Yok na kirat kan dahil keluduse ingawe na kalin bemawu besbes. Len na wala siya kumes na siya. Ngayam dal, ito ko fan yan na kalin ko. Molas siya fena. Ang kat askwedok las keduse ingi. Inakalin lang lang lum lang siya kumas. Dal wikat. Kwento ko mapelos sa mga epenakat. Iyan na gumpel na kayo. Pelos sa mga iyan na kumtasakta as lafakin si. Dahil check sa ko yung wikat. Ya, misis akfisas mo tanin siyas. Akwasyal niya ka. Iyan ko yung akilin kumkat ko yung siya sa'yo. Ay nga pelos. Dahil sige pa ang dahil kat po. Mga ganyan po. Siya which one? Amen. Amen. Så faktorerna som skriver kosråget när det filmar om kanske ja vi share ka like ja kauklong i Facebook ngani makain we kat peke manyanak slash. O ano ka nga akademye yang siya pange makita sramsramkin na Misenge. Vinga kan skakusin we ke Kus si vesigan fact mo saklup. Si veslas tam singan fact mo non go suwas was. Ang si felak na gawin niya. Na si fe na ke not na dutu o fact mo Kalem Lun God Sreyac. Maris nas ke bukal Isaiah sabta ya fos lumo na ke siya. Gopon sa ba fos sen in wayang mana insert ko the background sa benasu. Na mga kamasyakan Misenge as iplu sikyak ipsimek ang mga kumilya fos luon ke fos lime ko asan. In fact, mo iklalon pelo na fos on andros tagi ko asan. Isam ke Emmanuel ka God ilashirosh ka ule ke siya win. Na ngay ta ka asan kin ipsengan. May fincha ka pa kusin kain wikat inma kung vina ako alilom manalituan alayok perspek kumin riti papayapala sista na yok pelom kumin proy na singat may Esam le revelation ko akademian gaslan ka to ko yuwing God me kadil le langon madal in ba kan igas sa sitkom may taksen kan galam ki gaslan. Now, Yorkshire ako min loin keep singen. Then the flayak pedin broilage. And then the flayak pedin reed pepper lash. Yorkshire man. The Yorkshire York especially kung finagin with facts. Yan ang aspel. Nagigaslan. At min si Sabel
greedy. Luot mo dito iskalan ko siya Kalem Lun call on gaslan God. May kadil mong yung gaslan. Pa use call as dengan plug and call on God. Kung vinke ito na pa ile sekat o kadil kat sa gasi. Risi pepolo. Pepolo pa ilakun. Nasikum ko din Kalem Lun sekat. Na bakit mga komisyon na Misenge med tvärstameta ngayon use nga dalik fors finen kilo ma-record yagi onskon record yagi nga mo to dumasomla tamlay friend el wit fors kilo nga yakun na fako ku kopis again Arang aki use kuwestiyon siya na wigat siya na may yok na finan en ko siya kain pon pitang na galida ngayon na video kon suko no kasko siya wigat yon suko kan Alright, kan usengan ma kukulyak sel tamon Frank aluka los likfas finan hilo wangan kulag unsukungan ma unsukungan ma record yakisin talik pon pe talik group ma so nake revival sa ifinan hilo invite Mike kunisha but likushay wiyashkan som panatashkan som willos kete alal na kita vastament na ke program la siya o naging akalim yung Paing yung mga komisyon ng Misenge. Kuwas sa mga taga-wigat ngayon kung hindi
Usa pa walang duman, kumin liye may nanaksingan nalutungan, yok nagibellan general school ko bellan e dawian le may nanaksingan ba si Fenlap sin fa non ko suwas was na si Vesna ke Sendrian of fact mo Kalem Lun God Sreyac. Na marita na kipukal Isaiah sa ya foslu na ki marita na to is wangan. Actually pluo ke marita singan. Especially kat sram kan ipluan ayan ila shaylik kumin mo mata ke fos kan kondiksi na akte kumin galing. Na foslu na kilime ko sramsramkin pa ekle man belo. Ash ma sikyak ke maton fel Israel sa paneng paralyze to ka sikyak or masama ulu ekle wole. Kasi sramsramkin ipsanga. Ipsak luan pa ulayla ke siewen. Makasanga Emmanuel. God is with us. God lasr. Pa Emmanuel. Naban ulayla se ke siewen. Na kung line na ke the reason for the season pa Christmas. Nesing ako bin isyokshpe ko usual laim mula sing pamsham ko the gift of life, salvation. Masing pa mula na sin ilusimit ko pa mas mayokshpe ke season ngayon. Or ke kan ako lokte charm ngayon ke second damton was usa pa Bible saan Riti we kaya first by first na sang background ke imo induction ay guess la ako min galim kaya may hashipin when nakisang na sikto nasok to kaya metiget fasta medan unso ko ba pangakiusing det som neural macret fall mga pa uunsukungan namnas wikut because flock ni shy neural macret then dilo shy we got Dua lain wo gagaywo paing kowos na kewa asilbe falog unso ko mga misenge on nadas kulan kwarle la nganon ko kere malat na sumlay alwiya
mekret kumkulo ke unsukungan amo kita inge na kita show na ke mo na aklasha ako la kita show ang sramsramkin na naksinalidugan vin lies versi ang kalwin fa mo Kalem Lun God Sreyac Kalem Lun God Sreyac marita nashke Isaiah bukmato Isaiah bangan siye mitpal bangan mitpal lalap kishpin pisen sapta kepuk laligan para filia mo el back mitpal lalap sin kalna ba el pala yok di bala saying mo mana kishpin content of volume ke pukmal mostang and el yok el postiki mitpal saying and para filia ke malash ke major profit na iplug ako masyam angef Isaiah saptaya fasluan kay siya ang ipsimin pa sabi na kay ikdalan belo na na ipsiak luongan ipsimin fasluan kay faslime ko siya na ipsiak luongan pa fason ko siya pa walay la kesiyawen kaya siyang Emmanuel God is with us. God ilakshirosh. Kikigasas kasaya. Na manilaksin nga anigesa in sramsramkin na ke bulan bel sima Isaiah na kule ilanda ka dutingan. If ipangan na si kumisenge. Ako min sike lamala bel sima losh na losh. No. Is nang losh kum tigan liya mao. Liya Ivibangay kung matay melim gajas na maton fanek na utpa mo ako hindi alam loschen lost ang lost natin dele fast kung pinfas na ivibangay lost na mo kung bigit na stress ko yeme utpa mo dek tola ke na mo dem dek kalmali na pa kate lumayat na ke may read si mga nga kumis shamsham ke bel si mga Isaiah da kongan. Ta medligina. Alle yokshpe iten kalam gassing context. Context kalmian context pa pato I may tako akatay ye may nanaksing ko shamsham singan sama ye aske Marie. Even bang akong read ifasluan ng ifasitwasyon na context mga ko lang ang usot nga elte na aske marita na shock ta aske nga fita kun de fose ke kalmian aske marita na shock ta aske uvin bang kung kum liya nga samsam kum liya na kung sir le ba samsam el acho que gasin ko lim dak fa shima singa ta shokta kung vindi ke kum diye yang kum dila fakle me ngani ku ngai dila fakle me background sila mangan da shamram ginya ta shokta mait ma diye tela gasin e kalim gele background sila ku vidla na saksin su ko ba findi ku I was flash ngani ku blazers full Parang context epitesi kumdiye. If mga kumta ko may siyang ko kumnare la mas ito ko ora kisensiyak sa mga kumnare la mas kumyang kung siya ka context ang galib gina min that nala kung nga email iko we get problems mga sikyak may fat mo na ipsing na rake like parang context umuse kata information na mo luxury na akatay kalmen na naksin nakatulog may marita yok shubayan context bin ifingkum din ang is la context na pidekain da dafuk i-read lasha pidekain ka dafuk na ke isyen kalmen marita nara yok shube ako minis la context na nagay mo rin sila kum na misenge
context kel Isaiah pa. Kaya ngat Kalem kia. Isaiah il mitpalalap. Il Isaiah il mo lakfash parallel ke 8th century pa 700 BC. Kung vindiyash ke luwo to siya sapta singalyan. Fosifalli ke sapta longul fosingalyan. Na ministerial Isaiah il fafasho. Mashallah kulyaklan to siya akus. Sepa nga Paing dawek ke 740 BC nigga 680 BC. Na lumayak mo misalal Isaiah an sikyak ke matawag yan kulyaklan tok sa siyak limekos. Na tok sa si mga limekos mo kacharm inil ba tok sa manasa ka manasa si pangan si tok sa mga tipe na wo il tinahakos mo Alamayak mo enwaki Isaiah ke palan pel si toko siya manasa ka manasa il kulingan. Na merit lakum na Misenge akalim ye kwanon palal Isaiah. Sepa yok na aşke fos itos nagiskalduan. Usip Bible ako min training reading the dictionary na ipsige may rita ingel bang bang mapange puk lal Emmanuel. Special bang bang mapuk lal Emmanuel may shamonya yok na kiulalan kat insapaya ma wen nato inash inashlosh mayta. Pagkasing Emmanuel, kalmin kasing Emmanuel pa God is with us. Pagkas ko sa lang pa God el arsh yarosh. Na katila kinek faxing and so to bin sum ke meto sapta si foslong ultoliwan el sramsramkin casting Emmanuel. Na parallel Isaiah an sikyak kipel na in na casual God mayin arsh may unsiako na sikyak. And Syria el subtagin na sin Northern Kingdom inako na in so mayoni southern kingdom and Judah, Judean countries. Ashwayan. Na Ashplal Isaiah, use film chakse, as in en Judah. Yok na inga siya pokolon siya toko siya force. Toko siya siya mga toko siya eas. Toko siya eas, iltina siya mga inakkalim ye käsoma ifatakayu. Kasokta. Lemkat isbin il kaskasing il omniscient. Isbin lemkat ilita mana kayo il sangpe na akal. Pa in akkalim ye katakalan Emmanuel sin. Pamaritsin shamram. Siya makatin akalin na yok. Siya makakuin akalin Yokshpeyen parallel Isaiah. Shmonja kinel. Pel mongo. Posliki. Mit palasaya nga kiwala yang sasa na tikuma. Siya pa mga faknet. El pel mongo. El posliki. Shmonja mit palasaya nga nakaywa. Ke belan ulayang sasa ko. Ulayang sasa na na kalbiye pa, yeşmin şmonya gel yok, yok şibe kakmin lag na kitse. Na ngakume inge na ako lagi den şo na ge may reach lang ko mo. Ngan use pol na tikko mo. Ano ki nga kalim yung le pang mga kume şam gidise. Mga şam gidise pa sisakluk atin update masingan. Masingan pa ako may siyam gidise. Ipluwongan. Ekalan pela fasluwen ke dimekasyon na was yeah was ikos on ko sa
Na katwin use Bible nata siya. Kung vi Misenge was saptayan was se yok nang nga ako vinsige loing na ke was se singen was singen ngatta shakta shakta il sam gin na ke shufla Zebulon and Naphtali was singen na ke mina may se of fascist in laws losin gal na may sramramkin na ke fascist in laws na ashkalim si idavasi sema use finshak yok na sila mata in laws lalos mata in kayo lalos kung ako dictionary na loin na ke gasin balang I see a dictionary na shamsham balalay kasi mahakpahiyak may ilus in Israel ilusin fashion ilusin kafe fashionable ke milos aşke Finnilos iltaqayn akkayelos minisamle siakusten lalosan siakusten lalosan siakusten lon Northern Kingdom tapasang kanaos lusle na Isaiah iltaqo in kashelos in akkayelos in ese finchak na selos ke milos aşke pa subsequent lal Asia in mo sang akkayelos kan ano yung akum really ke may reaching kung di carbon force sing lang inge Kalem Lun may ilos fast in Lors as Kalem sita ko in Shrelos na fostol nga lang lem kumakpos siya may maton felse kumakin se yelos elusing on kin makumurahela kung read ile subsequent mo ay siya gusto kong ensima los dawek ikle in use Kalem na sales na pa fosluo na ke limegos ngayon sramsramkin na yok na ke iklelan pel na ako bin sure na ke fos okay fos akos ngayon il sramsramkin il kasku shayor makin shenya na sa ko shenya na sa ko may tsinga news sama kaptali nake kokolan en median bangan en sin belso malik Kalem koyen may lalos na fos di ba ko ngayon il shamgin na ke may lan sol se median ngan ke kolalos kan itaş eklesi ilusi kanawusyak ne keşipen ke plan belmeda ala Kalem ne lusko ama aş eklesi te ok sema kanawusyak le ilus na fos on question ngan gin nga asya kasing na kulangan sumising ako like fos on question ngan pangako mata shamsham ke plan belsing yok te beling Christmas le ilang le ta ash ta isuste siet dalik na ses pange Emmanuel si shamsham kinyak nge sa Kalem ye Kalem si maita ko kumdi to again marichi ka dak sham kin na ki lost si met fashion lost na sure ke fo sa ko tigli me ko tigli on ko shan na nagili ko shan sham kin common and media ka median countries
solsi lalos kan pangan solsi makakalinya mo ko ilo siya kanawasyak le tawagam tag ikle lan belen as ich bin galim sin ita kalo pa foson jos ngakalim yele na isus na siwas musi siye na siya musi nga tako na siya siye wen ang Emmanuel sin ilfa lem fish ilfa bang bang med pa wala na kat wala na ba ma bad fin shotlan vad skulle jag säga sjukan kunde få fin shotlan misle pa ipsimatin na simuset fin shotlan misle bange inen bange kata inema aisel palo insan akademie wensima ito ko wensima katilo lang ko Emmanuel sin na fos itkoshengan il troppe na super akademie na ke fallet lon wensingen ko kulyak lalan ko lalan ito fa when saflay il kulyak lalan ilevata ko masaila finson lal toko siya David. Na kumdi mga kumfin loan na ke menunaksin le lem Jesus Christ il tako ke line lal toko siya David. At kalam gele David el Judah el tako shufla Judah na sumsumne ke ilakshaw nak sige medo sapta sige iltakan la le forget ko lan lem na maritsen masailat tronlal eh il masailat ako shailal ke tronlal David para ke label tako ke ulen sa machung ilos mutko mo pangat ako lan lem ilen matako kul machungan insum katang len ro about limit ako ke Palm Sundays il tako ke tong ilus tong ki fast ko ya kaya wal tako in misle il tako in mayon nanaklan met chewing bell so ilus kena toko siya lang machu palim Jesus Christ ile tako siya lang ilan tako katang na metro mayin en Jerusalem ilan ye kokolan en Rome make sibesma ilus nanakangan lan make palalan Isaiah ilus mut ko na mo pangit takolan Emmanuel sin sima paye akpaye kel ilatak tako sila almeta il tako in get ora in genix lan mit nakawain mo tako sila ito pa fosit question tako sila ito pa na tako masaya tako siya al fin Jerusalem sumanyak aşke buklal Revelation det var cool fel lan belsingan bagan belsma ile kapilye setan kalau ko lang nagparamless pitch illusion yet thousands pangan millennial reign of Christ sa mga sramkin ilefalok we pa second coming singan level of cool fellow finan masaya to ko siya life in Jerusalem na cool fellow na pange ipsima nga kumutlalal kung iyo tata mata intercede for us na ipsing waring kami lut kita agina sang akadya fosit question fosit question the power of
mit Israel ngayon mit Jew ngayon tafong lay non ko mo tako sila lay mi bel sing anil tako in kanaus la en ro mo tako si mo la tako kanaus en ro when pang akum sa ano bisi il tako in guess tako sila mi ngan tako in ora parang ngapen dan sing sa gas lan ka para kung ko in suno yun ka pro na sin ka oya na siepel Marke tagasigal ngel tagay guest la ora genik na si ako bin makain aske kalen samse na mo ilaw magin church or magin church in basang for the long lena sila na si nakayway mo lemin pel si may lefalok is wet na merit sing on naging afak ya kulan be usi kun mo defo ikalan belo naki sramsram may palasal ICM le dain losh gin los dain gale sol se median sol se makong ni los gin kana osep na akluongan akalali manual se Tagal Emmanuel siya pang akong liye Christmas. Akong akling Christmas. Fosit ko siya nga pang ngan akataya biyeng. Ako min ditafong lagyan mo. O, evil to ko tiyan mo. Min pangan si Pelalan. Si Pelalan kan padanta ko, guest line genix na kaywa. Hindi mo Israel mo na, hindi mo Jew mo kayo van napa Islam lang na siya o in na sin all mankind. In all human race. In mo kayo na small lasin. Na, kung vinila or bagin, matonfel sing a Jew, ga Israel, in matonfel si Paing, nafu na long lang God. Na, Israel shuf sing lang Judah, in mo pa, shuf sing ma, lines ko lang lang, man ilta kay shus lagi. Kay shus lagi, ilorela, kunokan sila lingan. Katangan la setan, pa, en magiel, tigunin mo ulia, kay katangan la setan. Dahil fria ko siya na si kumatlal kung ipang kolon ngon matan. In mo kidan mo kan epel na sin God. God kan mo kan gasha kat ke in Allah. Nag cleanse up la siya kidan mo fast na mit. Paya na as fungulan cleanse up lan kat ta shop ta. Wangin makan ta kalahin mamawan. Kat fin matayin fria life na siya in God. Matagi cleanse up siya ngay. Kat lang maging kolon ngon matan in gasha may timay. Na Lord magkin, ba't sa mga lupit sa kaluwangan, in dafila. Dafila long siya pa gospel, sa pa good news siya. As in, matonfil na kayo, nang matonfil, ba't mga sa kaluwangan pa, muswala, ang church, mising. Muswala ang church, na parang, kung katay na ganun med Levite, siya, kat med Israel, siya, ganun, may fact lang sa plan. At, ina siya pin, long lang siya, kung paying wusin, Paing was ma Emmanuel, God with us ilusta ko. Masiyok siya ba? Pa may sang siya. Tiya din siya sila layman pa ako tigil. May sang man mulala. Mulala ka paing was ma layman usta ko. Kasi dyan mo ko in ash, i-plush. I-cleanse up siya. Min when. Na parang mas ma yok siya ba? Finchak mo in ash kalme na si kudente likun say lines up sin loin na ke when golon ka at ashke may in ulila lal panagat kat kalim ke shrab to gilay siya ang like toko siya iya silti toko siya akus kat siya gisbit mong lang lang kat il sa pal ma ay siya then mo si finchak na sin na selos pa and any Syria in Belgium ang sa Fukuoka not only that, it had partnered up with Northern Kingdom in the Canal Solos. Parang asin sin lalos. Yok na tok siya ehas. O hindi ako medagos ka. Fasting ako bisig. Ang long lang ka. Ako finit, kat finit with oye. Kat finit, met Kulo. Belsi kat sukutan awliya.
duya, duya, duya. Sista mga kewa, sikyak, ikikasual, ilan nakapala sa sistema. Min pang spela kuma. Spela kuma pag ilan faculty castle at faculty pengusin na sin nakewa to, nakewa inace mo lang. May yan efo, lay me lefalak, may pangawalalan ka. Walalan ka sikyak, 1,000 years old na, akpayak. We are living proof of the witnesses of the fulfillment of God's promises. But with law, wala lang God sumail akpayin. Sagulon singkat, finjak mo may naksingin da ko inaskal me na sigum, kidan molgun, dinorek makun, mol. Na pangay masim may pangay kapasingip akin fak lumalap si gusto ko sa wigat ne lo ke asklusan ifinash kisinsia mana na saklen ngay tuin senge ngay proin kalye proin akin se wi la pe kay lasho kusmas wigat ne ko kusma evata ko wigat ako to ni proy all I've got flat na Macung si Biao si Kulo wala pa dahil ka mga paspas mawala na. Yaslom sa mata ka na si Sinjibak kay ka. Paila ashsish. Dain ilya, dain asor, emadain pel na upe ba dahil. At siyak sunod na eskwela los. O kayang na silos long kalang lo. Kesa madalos si ka na akilin long silom. Kala na lo, mula na lo. Kaya los. Ilusma pe mutalikin lang kalang lubam belnas. Yaşılus. Paydalos flok ke wala. Loke yaşılum makinya ganda fa kas. But aklin wala lom ki belsing bam dal eget boy. Taklo. Mana kewa. In limchis. Mitlang was. Amen. Amen. Kay global pange kami proklamlasyon at kay gumus at sinmol along silang God kat sa kasi Tuesday. Tuesday invite you aspect guests sila siya ito confident po nito. Yang daging sena na pelal daging Diyos kawan if in ilmo niya sa na ilang ito kabawigan. Naglaman lang.